yang menabaja lo memang tiha kebelah komando karu bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu karungnya ya. Kalau kalau karungnya enggak beca. Weh, boleh mana aku mau pakai kartu nah. Saya tidak cerah apa desa. Nih buat cara 17 lomba mande karu. Naliwat ka doon karungan. Ang pigo ni, nagkakaroon di Andres. Asa na desa? Lomba mana karu? Tinggal lomba mandi karung ni, lomba lari karung. Oh, karu na kaliya ka to pala. Makatodo ka pala iko. Joli-joli ka ni, tapi detane lo masutay ko. Ay, nabot ka to tay. Ah, yun na to ni. Nasaan ko rin mo? Yun eh. Muhammad, apa na talu mo? Teka na mga lumo. Paduka din rin eh, uto dami lumuwe. Jadi lo di pala diya ito ni. Ako mga ka na buka ka na ako masuro muna. Lo ko itong puno ka ni. Nga ka na pala mo sa papa joli-joli. Di gago pa ko joli ni. Kung ka patahan joli ka. Nga ka na pala mo lewo, papa lo makaropo. Ito ba ito tao eh? Mapajama tomato. Ini. Hore, ya ada menang. Hore. Hore, ya ada menang. Hore. Hore, ya ada menang. Hore. Hore, ya ada menang. Apa ka na sabi? Main eh. Apa ko? Latihan kalian itu rokok nih. Kenapa ko to na? Lomba man nakaropo. Aku takut aku nih lari ke rokok. Oh, nado-nado na ako tao na. Itu dah cocok nih. Ini kan apa nggak sabi? Masalah sama cara apa ada sudah potong batu. Iya nih. Tapi kok? Dah tuh deh jok ini. Gamboy tengah ini. Aja na nang mamboy nang kalangan ni pwede pa kan pa mato lit dito na tama. Iya. Jadi nak aja kan naman. Betul. Makin rona, cakar makin rona. Lo kan makin ro. Nih, kita rambuin terima bela-bela. Dia baru laris itu mana tuh? Run. Nggak klasik sih dulu loh. Nih, mana mau pas lagi? Kan salah ada lagi nak. Hei, awan larang Andrai. Mana mau pas lagi nih? Nah kalau jauh kan nak, boleh matahari. Jangan nak kasih. Aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Astaga, Bu, ini tanah paku biasa banget kadang kardin. Kasih berubah menjadi setia mah. Oh, ada kiri kota mapo jiki. Ya. Mana lagi ya? Main gor-gor ku tuh yang salah bandi yang Kasi cokok. mga kikin dulu, tembak ka na kikin. Oh, gimana nah? Sini ku dulu nah piji-piji kan cepet sekali kan dari gusung ya. Iya, Mak. Kenapa jalan ke sana, Mak? Nami sister ke si Kerodo. Waktu anak pelai. Apa ketumayas tuh merasa-rasa lagi. Piji-piji dulu betis ku nah sakit sekali sedih kepala aku. Cepet sekali kayak di sana jalan-jalan di gusung.
Mama Je, Pak turun lagi ke sana ketemu sama Indok Logo. Apa kalau begini? Saya juga tuh susah. Wih, ikhlas mungkin pesan-pesan kawan pamit ke sini. Iku disuruh kok. Ada tamu percaya ini. Ikhlas aja, Mak. Ada bilang kena sedikit nak cantik gue. Agak sih, Mak. Lagu tuh sih. Kalau lagu tuh sih mau bahas malah biar selesai bola. Wah, bukan soal lagu tuh. Itu kan kemarin sama Indok Logo cuma sandiwara aja. Pandai nak sedih, Pak Kina tolong. Hah? Tuh nggak mau, Mak? Mau kaplek goyang-goyang aja sih, Mak. Jolo, Mak. Mana kamu di 17 atau pakai, Mak? Nah, si Wulan dia lah benar 17-an ya. Oh iya pakai nak Pak biasa pakai nama menang jadi macam di ujung kesayangan nih kok mau dari sih kau pakai sih. Terserah Mama aja. Yang penting dia tompes joro ke sebelah gutu. Terima kasih mamaku cantik. Wah. Hi? Mana kemarin Pak lu nak? Kau mana lagu tuh itu, Mak? Makan merepak-repak. Sudah dibeli emang lo kata malah. Alhamdulillah. Kita mau pertama ke dalam perangkatku, mau kok mau mantep, kamu tuh bisa lagu tuh cida kok. Oh pemirsa. Kata tulang gerak jalan nak satu. Baca kayak gerak jalan nih. Coba coba sih jauh ya nak. Tak kerja kam nak sardi, pada joka na Olga. Nenek sih ge. Nek apa kerja kamu nek pada cinta luna. Liga siasa cinta luna nak sardi. Aru ne urane manja di makun rai. Kapokona anak ye he, mana kau rane lo manca je makun rai. Bane engka. Macam itu lina nak. Aduh le pikir mana itu ne, matu ne dok ni selamat macam. Nih, made doli bapak aku joko malomba. Aja nak de obi pa makabaka biasa ribawang do pa. Manangkal ne. Ura malomba tayo mapatama pa ako batalori. Na nakatama pa ako. Bebe pa tu bapak aku ne. Sa gaba pa ako naliwala da bilik-bileng. Aku joko ni ne, pababela mo konro na cara. Katulong ba tareta ba nak sardi? Wah ne sembarang ngeto, mana tambah lu ditarik, tarik tambah kapan ne? Risa nak sardi na zaman dulu deh gak tareta ba. Ditembak-tembak batan tarik gorilla. Matu jokan na. Itu ne, kau malampe itu sedikit cerita. Dia petagagar tau kira-kira ne. Matu ato sa nak dapong ate nak sardi. Kalau mak depung atau ini, mesti sanggup untuk penuh lepengan ni. Tanggal siaga memu ne. Sepuluh itu nak sardi. Ulah siaga ne. Ulang ngero nak sardi. Oh, digagar apa ne? Kau ulangnya sering ni? Itu ni nak sardi tanya dalek tak. Tengok kan nama.
piseng. Agame masalamun lula ko sardi ko busungnya. Puro biasa pa di karung. Agame masalana mo pa di karungi. Puro lupa pe bukun pa desa. Nang kasabi jo kay goray pa desa. Oh, salami mo ko sa piseng. Bebek tayo ko sa kasama ng kumbanga ka. Ang rangot sa piseng, belum busu. Oy, sa tajak ka. Te, gasiro polendo logo leta-leta. Andi nga mo ko matiin ro bola mo. Neng ketarutan tu ulah dito na cewek-cewek ki. Manakalakin na sa cewek na. Masa poli kilo 17 nih nalabotnya cerai. Nak na mina aja nama ruka-ruka. Tegi pole tante. Tegi pole tante. Tante tegi pole. Pole na kalau mas tu belase, nasalin aku belase. Ceriki pindo logo di ketana di cek dia liwat ceriki nah. Itu mi megelompe na ko digaga bereuna. Ati madekin nak pakai pola ada turulang. Hei, dia na cocok dia udah anggota aku ye. Indo logo lo 17 ulang ngasera. Fatima, kesini dong. Ada yang baru nih. Bisa sekalian kuda mau jongka. Sediwang kelinga ulah gor, maka ada yang baru nih. Hai, harus Kak hadir ya, Pak. Aku deh hadir. Iya, situ dicerita. Oke, ulang. Aku meluncur nih. Hei, kita arbonda some. Lo kamu liwi. Hei, wanda some, ngumpul yuk. Noli Kak Tarpati mang, berarti kacara baru. Tunggu. Sama mana ki membo? Ye. Mai tamak ki. Hai ulang, mau dikasih di Dendre, maka ada yang baru nih. Penasaran kasih di lo misengi? Iya sedih penasaran tulang. Seruntuk ka Indo logo. Bagememu Indo logo. Indo logo serada kagor deh tane lo mete sekali nemete imat culiki maka deh boleh ka lo mat 17 ngesali ka 17. Hahaha, lucu pun Indo logo. Ulang. Liwatongan lucu. Matunda Indo logo, masa kalau kemat 17, ulus kepro. Lucu Indo logo lo jok kemaga. Memang tumbe Indo logo. Pada moto anak ni lagu tu. Boleh lo mat 17. Papa temak paku. Kau botol lo mana kurina sih? Napa temak paku? Dia nang lemas tu paku kurina. Terpaksa dolar yang mude. Astagfirullah, mana ke dia aku ngecerita tau nama nipi ini Rina. Tura kau boleh ulaya lo kali sejauh boleh mas sempat jang. Oh Fatima, sadar nih bebon desome nulis masuk pajang. Oh tudah kau boleh apa ya lo tulis masuk pajang. Iko deh melolisu. Mana kalau kalian sudah bola aku ya tak kelupa sih kau tuh. Hama wal lupai. Pada tok sedindok logo. Nah, mulai panas hari. Siril aja na sedia nek. Agak malam masih ada dari tetap pola nih now. Kalau ki joko mati 17 nih, na dulu minggu lah bona 17 nih. Pada iseni ke mati cuci kerja lo, pakur tak bergaya, sekarang tulah tak cuci ki. Apa namanya aku kata dia dong. Nggak boleh bawanya atau enggak. Mati gitu nek. Dendre tantu ulang nero. Neneri itu si taruh nek. Dia tuh cewek ki. Dito na, jok ko na ba? Diyan na ba't Posisi ka masuk ya nek. Diyan na masuk buruk ko na mahaka. Diyan na tumatak din.
boleh mo indo logo. Diwaga lo stelana si bappona. Indo logo teki pole, indo logo teki pole. Oh indo logo teki pole. Kanang nasardi. Kemudian aja yang tiba-tiba tiro do. Dan jelas di kudeta nai. Aku bawa jago mano. Sampai indo logo. Guru-guru aja itu lo mati. Mau daripada habu aku. Bago nek. Nanti kak tuh. Aku tiket nek. Lebih teka gua maka dah butik kau. Tetap boleh mana? Dosa ko na narita na panapunta na pala na kumate. Tapi dosa pa na narita mo. Ako data na jago mano. Buto wala ka sa karon eh. Nakupela na malingkunda ko buto wala ka suluman jadi batu to eh. Tiba-tiba pelen malikunda. Pabaleng. Kung pele tadi na pabaleng. Buwan eh na macerita boro sih. Memang. Aja mapakurbe mo ne. Tujuh kanini. Lolo ka ni. Nakala tawaro na tantan arte mo. Mindrang roko pa mo. Aduh, tindo logo Sila lagi mau pinjam gitu. Sampai tutup aja warung. Kalau turuti, bangkrut kita. Tutup aja warung. Kalau begini, bangkrut kita. Di sana kasi matuto warung menarti kalau Indra. Ada dampak kain dologo. Aku ke kasina, dia jelok mau pinreng. Paliwannya gain retat, dia gini kasih lagu tuh, dia gini di. Kau diturusin tutuin dologo, ya bangkrut katu. Dia nata buka pema ya waru kasina. Mana kasi si bungkuro ko menarti. Sana butuh kasi ko na doko. Tak tiri-tiri bebe kelona. Sabrak dologo, makok kaya dia urus. Tak tiri-tiri ga banjir ga iro bebe kelon lagu tuh. Dia urus. Wares tay dia neng kana makamajar tuh minreng. Deni ne, patante nati di watak kedina. Masa na. Li, aku rasiri, nasa sih kamu kedi. Ikor terusin dologo, tak balik ke rumah. Tapi pataru tengah ini. Mulai kan di bapak amli ko na. Ako na main kasama na. Siapa sa bapak mo kilala na Sardi? Pak. 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 Bapak. Pak. Digagi mo pa akong kulala ne. Hindi ka na pala bukay tanga eh. Tula na kan nanging. Masasawa ka lang mo na ba ma'am na Sardi wa Amerika at na wita. O katama na sa jolowa na. Iya ne. Ano na Sardi? Muntari si. Deni gayu mo pa ako ne. Kaya kanilong ka. Kedasure aja ne. Baca di siga. Tuda nung baca nih. Baca nih kan Sardi. Aku baca aku tuh. Assalamualaikum Indoko sayang, adang pengkando, terpaksa masalah kadolo ko Papua, pang kebiasa salaku ko ambo Endre, puro wala kalukuna. Hatari baca na ito suray na Sardi.
sebelum dia misal aku lo, aku memang nama subuh ke Papua. Aku misalnya pada tatam itu caimu. Aja muter ini, nih kasih suruh mana bapak aku. Magi darujok ini mas subuh ke Papua. Usah lopo ya le, kuna sardi, timani bapakmu. Tiga sesekali madiolo nek. Kata sesekali madiolo nak sardi? Carane nek sesekali madiolo. Kau jokatnya si bawa, naik kau leceh yolo, leceh aku teh asu, patu mata dah kau sesale kau leceh yolo. Aja nama putih asu nek paling waspi kebuni. Karena nolo bapakmu lo ke bapakmu nak sardi, tedesi segaga dina, tanpa gasambung mana tu surah nak sardi. Apa nek? Baca sih nak. Oh babe pun nak ciri bapak aku joko Papua nek. Atau sedih bapak nak sardi, pada tahu nggak sedih jalangkung Arne datang tadi jemput, pulang tadi antar. Sama jalangkung itu nek, sama kuntilanak atas TV. Agak siasa kuntilanak atas TV. Arne sekolah ke nak. Tanya kuntilanak ya nak sardi, sundal bolong. Habis sengi nek, ya dia nak kita setang. Sudah nih pernah nak sardi, Pak Busangan menonton lo kalau ke Mas Sumpah. Itu nek si bawa nih.